Kaanon tungata nga agsardeng dagiti didigra agsasarunulata awan panagmuduna kaanon tungata sumangbay ni namnaman ken baro nga agsapa ket ragsa intay marikna sapay lakuma tamalasat tay dagiti didigra ket tunggal maysa sa garapan na biag anatal na sapay lakuma lumpuadeng init jay daya ket namnamatiit den na mapunas en naruway aluluwa kaasyan nakam o apo salbaran nakam kadingan nakmo at ipaen tinapiksa bagyo uram gingginet COVID-19 kenaluyo kaasyan nakam o apo dagita imam di iarayat mo kumpet kami kadagita takiyag mo kaasyan nakam o apo sapay lakuma tamalasat tay dagiti didigra ket tunggal maysa sa garapan na biag anatal na sapay lakuma lumpuadeng init jay daya ket namnamatiit den na mapunas en naruway aluluwa kaasyan nakam o apo salbaran nakam kadingan nakmo at ipaen tinapik sa abagyo uram gingginet COVID-19 kenaluyo kaasyan nakam o apo dagita imam di iarayat mo kumpet kami kadagita takiyag mo kaasyan nakam o apo kaanong tungata nga agsardeng dagiti didigra agsasarunulata awan panagmuduna kaanong tungata sumangbay ni namnaman ken baro nga agsapa ket ragsak intay